Moien a willkommen zu eng neuen Opening mat mir Saurier eurem Team Lützburg ihren YouTube-Channel. Aéi dat wëst, ma am Kader vum Hashtag 25 Pokémon emol an der woch de Boosterpack mat Dir op. Los dech Überraschung, wat mir alles zählen. An Haut dat es bësse méi spezielles aus dem Joar 2010 ein Display respektive franzéschen Display Legend brillant an op Deitsch wäret schimmernde Legenden. An heiersten Display mam Dachkrai GX am Shiny mat dat mal en Keer mé genieren op Lu. Als Codecard vun dem Display decken der kreieren natierlech ass nächte fir. Als Codecard vun dem Booster decken de kreieren natierlech ass nächte fir. Nee. Leider bleiwen déi an die aner zwee fir de nächste Freidech respektiv die nächst Freidescher die kommen. Op dëser Platz noch e grosse Merci de Reservoir, wie dat dahemer ageplant gesit als se Partner an wisot falls sech gefall huet. Los de Like an da gesinn als nächste Freiden.